lamdam asigi mahirosing amadi makhoi mama mapasingna COVID-19 na maram oiraga sahi asigi March thadagi haudana thong loliba mahi loisang sing asi mahusagomna hangdoktuna larik tamba hawaning labara haibi matangda impact news ki reporter ilangba musuk amadi camera person El Kabidagi akhanaba paudam amaga loinana kainana yathang nizari Matang kia gi mamang degi COVID-19 na maram oiduna thong londuna laklaba Manipur gi mahai loisang sing asi lenga ki akhana ba SOP ama semduna nauna hangdoktuna mahi machin tamba honing bagi apamba Manipur gi maigai kia degi public platform sing asi da hauji thorakli adu bo hai ba wafam sing asi mahi roi sing amadi mahi roi sing gi mama ampa sing na kari khalli amadi kari pamli bagi hai ba adu makoi ga haktheng na wali sana jabgi tanja ama logjage Koi hojik lai ba COVID ki phibam ji dai tare mahai lo sang sing je nau na hang to ka anda samna isa sing school tha ba da hoji thaning ba power ba natra kamai lai le koi hojik ki oina di thaning di ka halla su tha roi transmission layer ni na ko angang macha sing de amta khangpon te da na adu du na ka haning de virus na maram dina angang sing na wi na lai tam ba phang ta ba se mama am pa oi ba ku ju hoi sang yaw na ma mai ja te angang sing ya ro di chala ningi moi tungi picture ki ha ri ko aduna hoji di school thaning dri thaning ba di phok de hoi manipur lai ba anab je hana lon cure to ho pa me hoi wa kan de matam du am free da leira abani na ne larik pa ba gi sang sina telak pa sana ba gi sang lang ba gi sang sina helak pani na ngang sing se makoi gi hana leiram ba knowledge sing se sumang tharak pra ina khalle ba ri mapan gi changai mi mayam pura loiro matung da tha ba pa me tha mari am chu khangam ni na khoina tha man itang khangdaraga phibam ama tarakan da kahan mana phane na ai gi mot de tumai ni je khang di kari ana ba su ki aduga school chat ba se angang ni boring am su yi angang ji school di chalhaning ai mota ziki lai mong si do online gi hoi WhatsApp gi through dum kha dum tawnari ko sigi mong si dum chatharaga lai nem phani school ka da na yum da lai bu nungai bro han gai di nungai me ba hojik ti nungai te school ka ba phang da ba yam nungai te school yam ka ni corona virus na maram moga ko school ka ba du phang da le akoi lai yam tan ni school ka da nungai te akoi corona virus su ki je ai school chat na lai bu sin nungai te ahan bu da di nungai ram e hojik ti school yam ka ni school ka ri kan da param ba lai ka hojik ka je yam khena re hojik si lai pa ni ngak ta bu phawe class wa ngam ni lai tu jam lu chale e ale tuition chat fam du dum pharak tai ale online class to du mapung phana kham du wa le school yam ka ni du school ka di phang dre school su ka de la su hai ba khara wa le school da ta am su khna ka khre de school kan bio kaninge school je kaninge imana ba kai ka koina unarak tra baji da anu aite nang school kaning bro kaninge na di ki bra kona ki akhoi college athu da ka ba pa me akhoi hujik college ki online class tawri ba sisu kaya effective oi de saka su hoji policy am sembi rak ta bana hoji akhoi college ka ba phangse da ba si yam nuai che anuna athu matam da government ki side da gi policy am sembi duna khoi college ka ba hanbiu yam thu mo ong da khoi college ka ba pa me aduna government na khoi college ka na ba athu matam da ka ba ya na ba process ama tobi